Usizini kaThando Nesithembu, usizini 8 is around the corner bethunani. So ngoku sizakhe sithethe ke ngoThando Nesithembu kakhulu because kaloku sifuna uziprepareisha so that xa new season siyazi ba kanene sasehlukene phi nabakwamseleko. Molweni ndinamkela kuMamgobhozi TV njengoba ke i-thumbnail ne-title yale video sizawuthetha ngonkosikazi wesithathu kaTata uMsamseleko uMakhumalo uThobile Mseleko. Now uMakhumalo ke sonke siyazi uba akafumani bantwana and then ke ngoku ebe open ke kwezi seasons phambili kuThando Nesithembu bakwenzeka ntoni ngaye wachaza ke uba abene ectopic pregnancies. So ke the last time sihlukana naye ethetha banzi ngalento wachaza ke uba okanye waxelwa ngugqirha uba akanazo i-fallopian tubes zasikwa zombini ngenxa ye-ectopic pregnancies, so angekhe akwazi yena uba akhulelwe ngokokwakhe. So kwakho ke into ye-IVF uba akhuleliswe ke umntana akhuleke kuye asayazi bihamba njani ngayo. Utata uMsamseleko wathi open up naye ke kwenye magazines. I will attach it ku description box okanye ndiphini comment yayo lo article. Wachaza ba izinto ezidibene ne-IVF zinto zesimanje manje sifunde kakhulu, yena akayofeni yazo because akayazi ba umthelela wazo unganjani in terms of mhlawumbe into ezidibene namasiko, yabona. Now ngaphambili ke I think it was season 2 kaThando Nesithembu if I'm not mistaken, wachaza uMakhumalo uba yena akayiboni kakuhle into yoba anganaye omnye umuntu onothi akhulelwe for yena kuthiwa i-surrogacy xa ibizwa. Futhi ukuthi kufike la khona kufanele umntwana wami ngimthwalile omunye umuntu. I think isilungu kakhulu leyo for me. Leyo ngeke ngize ngiyiconsider noma engasuggest ubani, so ngeke ize yenzeke. Now uMakhumalo ke wawutshintsha umqondo wakhe wathi kodwa ke uba kungenzeka yonke into ingasebenzi kufumaniseka ba akabafumana abantwana at all, into angabhenela kuyo ke uncama ke mhlawumbe kuthiwe kumuntu ozawukhulelwa for yena enze into surrogacy, angakhetha uba uma ngasekuthiwa seyenze konke kufanele ngikwenze sey-exhauste yonke imizamo engakuthiwa nginayo ukwazi ukuthi ngizitholele mina umntwana as uMakhumalo, umuntu wasekhaya, my blood, uyena umuntu okuqala engaqala ngim-approach when it comes to ukuthi kube nomuntu ongithwalela umntwana obviously unokuthula une-best interest at heart yam. Angakhetha uba ibe ngusister wakhe, bathathu kowabo. So usister wakhe omkhulu uyazi usister wakhe omkhulu uyamthanda kakhulu and angekhe amjikele, so inganguye umuntu onothi avume uba athwale umntwana wakhe. Mhlambi ke ikhona into sayiva ke kule season intsha and yazi we also understand engathethi kakhulu ngayo because into sensitive and ebuhlungu kakhulu kuye le uMakhumalo, kodwa ke at least wathi willing ba usister wakhe unokuthula angamthwalela umntwana wakhe. Anyways, we're looking forward to the new season of uThando Nesithembu season 8. Mamgobhozi uyavuya kakhulu ngothi nibukele le video, khanishwa nama nicinga ntoni ngayo, ndanibona ku video landelayo. Bye.